wa TV Murunzi nakutanjera wasiba kurunji kampamye ngubyona ebu wakwatahwera izuba byakutambura kurunji eshaha niberize kiro kandi neshaha eyamakuru gacencwire kandi rizuba no rwa katano 2019 ebyo kwezi kwa mwenda umwaka ogwe2025 agacencwire agutakurundane rizoberi urukwijaga kuseho nde Elias Rutugusa biti ntakagakuretire ombwijire de kambanze unkore kebikore byagija mutwe dero nabwanyuma ninjaga kuseho ombwijire Owiba yasigira abana munana akabuza misho ashobanjirirwe nabo mu Rwampara abana kamba sijo mu njuni ijaho umuntu umwe ajata narongo wawe hagenda government etongwizo kore ngutisha to mu Rushema muhanda tukagushepinga yeshinyasi tukachukura tukagushuka mara Emito y'amakuru yabane kwishyibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurwumwe rwanya amahembe sako ekirubaha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi Ninyongera kutanjera eshaha ne y'amakuru agacencwire kandi agutakurundanira izoberi orugakusyaho nde Elias Rutugusa bamwe omubatwa abarutura nakakoko ka sirimu omu district ya Kisoro babashobire ahabwo kubure cyo kurya na no kuturo mu bworo tuganireho na bamwe okurwo mu cyaro ca Mukingo omuri Kisoro municipality kandi abantu bagira ngo amagara gabo gari hakahuzi ahabwo kubure cyo kurya kandi obwe barukutura na nakakoko ka sirimu Bamumbato barukutura nakakoko ka sirimu nibagira ngo nkibagumira ku mirembazi yabo bwe batine cyo kurya nta gasabune nta cyo kurya nta gasafura ko gutekamo nyine nta cyo kuryamaho dufite turyamaga ku bideyi ukuntu kuturi kureba niko turi twaza kunywa kuzo mubazi tutakaliye nko mukasesi bakazituha turimo tuzinywa mukasesi wapye aza kuza kuzinywa nko mukasesi utakanyure ikintu mu nda utakatiramo ikintu mu nda ziratukora kubi jewe nta buzima mfite nshaka ngo bamfashe urugo rwanjye nshaka kugira ngo mumve icyo kurya n'icyo kunywa hariho abana binshi kandi nibarundi guru tembera bwenje aretekire mushecho mu cyanga cyabo abanze barakunywa esazo sakasese no mwebazo orakureta ni mama nasura niwe mukazi niwe orayamba hamwe n'ibihazo turi gukina mu muriro ngo kubaye ngagemisiri bakaguma bari ku ibintuze none nabe ndikundi gutahura ibyo kurya mu muziko induza yangwa muzisi niryo ryatandikira nta n'ibyo kurya dufite kandi twabatwa nuko maze twaza gutoraguzwa mutahura ibyo abandi bakandagiye abato bakaba batura mu ishwa kunko myaka ya 9 government kabiye abato mu district zirimo ya Rubanda Kisoro n'ibindi bicweka bya Kabare kunka abantu batura mu Mberambi gashoko Kate atuzarirwe we bareke tatuzarirwe kandi nshaba abanyambabazi okwera community okuchira munonga eje abato twakoreka abarukuturana nakakoko ka sirimu
Twagumiza muri amakuru Barungi Donanta Narongo ow'emyaka 39 kandi umutura wa Kigando Sero umuri Nyaruhandagazi umuri Bugambo mu district ya Rwampara ibakamusigaho emyaka 2 nyuma yamusigira abana 8 kandi ubwahati taine chwera babira haryaba bakaza gukora yasigaza mukaga konka nabo taine kandi kona ko kubarebera Alhefu mwe kugira ngo yatero muna kutesya Barungi Donanta Narongo enjiye yabire natura muna bana be etiro muyaga hato bwahajene be yarense beshwe kiguru ukabangire kuzika abana gamba sijoro mu nzu ngire kuzika wa mwana ko ruguru kana tancheni kayo twazika kana bendo muni nisha enjo yankwasizo manda no muyaga gwamani nayiga mu mahanda kana bire ndonyegami hijaho umuntu mwe ajata Narongo wawe hagenda atabana bakaba ryo mu kabarebere cyabireho basiyotokana bazumamurano kurije haro Barungi umushije wakagenda gire kure myaka 2 nyuma na hata kagarukaga umushije akagenda gire kupakasa yaburokwe yasigira abana bato yagaruka tuterese umuzeye tuzuru mwene hati nyina abana 8 aba umwe aryo mutawuno ko naye yiya ndijo no mushiki akayeze cyamushanje naye yiyoko nuko mbere ubwo nakora makatara hano hari kwihe cyo kureberera abana be burizoba okurya bagamba kabanja kacemunonga okurya ni nshaka burjumwe no gushaka nindi kozese mukono na school fees abana ninkozese mukono umwana wa Donanta mukuru wo mojo wabire na mubisa ahubwo nyuma yibako munagaho abishikakiba bakamukomesa hatu no wowe nkanyamunegere umwana katema umwana ogwe abife bakatema emiti yabire kwasara kaju umwana byarje kuri yajatuma memti kabagitemere mwe wakubahota yatangiye na jati kandi mtumwagitemera ki mutuwa kugambere umwana bagira bata bamutwara bamusaba bamusibire nibahimwe nebuzare ki abamusibire nibaramukazi banje na muramu wanje abo kwenda ku ishebo kiyagenzire benda bahambe akataka kawo obuhati Donanta nashaba nyambabazo kumukwatiraho akagaruraho injiye n'ubuhezi bwo no kuyakabasa kureberera abana be nyambabazi wakubahina kaine yanjye genzire amabati n'imsumari na kibyona nebyo kujwara na nebikondo banyambabazi banyambi tumusime Milton Rwakoma kansara wo mu rukagwanya Ruhandagazi aherukiro ku Donanta tuye nabona okwihomushije waburra aho yagirire kupakasa kandi nishaba ngo umunyambabazi we no inakayini aho yero mukazugu kumumbekera kajwa aha kuba ayina abana mukaga tubine ho kurara tushyikireho twashangana barara umunda y'umuti so nikirebeka kubi kuba warebe mbozeji ukarebe cishana Donanta n'abana be no basa kumuhera ko rabana namba ya 0 mushanju ina mukaga anana munana 10 mukaga nshanju ni 3 iriyo mazina go mutabana mwe bazikatera aha wa TV West Susan Charsima o bandi nshasha nana omukazi ogwe kandi ndongerayo irakaryitu aha abanyambabazi okubasa kubana umuhwera mamogwe akabona ho kutura nanaho kubera nanabererebe twagumiza muri amakuru agacencwire abahinji bento cyo kuruga umugombore ya mwizi hamwe na Bugambo mu district ya Rwampara bashobanzirirwe bwa nyuma yo kutahirirwe ndwara y'ibitoke takamanyirwe abahinja aba nubagira ngo ekitoke kucuru kwa twendwareji chindreranji choba brown no bucakubashitaka kuzira district ya Rwampara nemwe hariyeza abantu bari kwihentasiyo mbetoke beito abahinje nubagira ngo hate bashobire bwa nyuma yo kubarukaho kwendwara ebahindikira kabaro mu nketo neyija ikwate ekitoke ukiributina no kucyuguza ukiributina no kukirya mbwini cyona kikushobera bene ekitoke nkigenda kisisikara oreba cyona oreba kara yacho yone
yanga no kureta umushobozi yayi kumurutoke yarebe bitoke oratagira amani go kugira ngo abigure so turetero kuferwa nkitwa nk'abahingi abashobozi bwa hatita bacugura bitoke ku rugo muri Bugamba na Mwizi mu district ya Rwampara tukiye binjini bafitemo babirambika hasi tuvine cyo kumanisa mfatu wabiteka ngo tubikuribwa nk'ibitoke ntushirya uranje kutamusanke ibitoke byona mwe tucunuzere mwe tucere mu mbera z'ibitoke kungano fa wachiteka waryaho kugira ngo titwe njara kuko kitwara umukatare abashubuzi nibacanga abo kuba ahabwa kara y'ibituki eyibyine mwe tukabenshi shabangu government tufunire umubaze gufuhirira nk'ibituke bibase uburwiro bukurugaho abahinjo bwa hatana bashaba abahinji so mu district eji okuchondoza handu areji so nshaba government nayo kuteka amani mingi aha abahinji nko kwegateko mu barisi because abana bitu baremerwa kushoma ahabwe ndwara y'ibitoke tibyakigurwa tine wo kucuguza hati abana turiyo mwihumurika koko eto muntu ngo abure kitoke kugira ngo kicugurwa no kukiriya to kukiriya umuruka gwanya ruhanda gazo muri Bugamba ekitoke cya medium nicugura hagati y'umutwaro gumwe n'iceka kuzaha mitware 2 kandi cyaba kirwire nabakwenko 5 zonka obwe baba kusasibwe gasha ko Susan Charles webare Susan Charles Sima yo government etungwize okora inguti 3 muri Shema municipality kandi zo kuza kuterwa first class maramo ingutezi nizija kumaraho esente miliyoni rushanje okutongo zoku kwebembirwa mwezi wa RDC ya Shema district akwatanisa na municipal engineer ya Shema municipality engineer Luthla Kemigisha na bebembeza abandi mara kuhangusya mene ya betangizwe teka mkarvatsi njamwazirebe nayo maziteka ka kure konji ezabezi yo muhanda kazikura mukazireba then muhanda tukagushepinga yeshinyasi tukachukura tukagushuka maramo tukagushepinga tukaguteka mbomaga ikakompactinga je muhanda tukaguhanda inguva gubyomuteka aba hona batongwize hono koro rguto rundi orukuruga aha tree shed okora bartoma rukakwatana no rwakabohe orutwire rutaruho kugira ngo tukose excavator raising tweka some raising kugira ngo no bahari bawochi amizi kagarije gatari kamto go muhanda basichengecho so nge intervention nabire hariya okufiring okarazinga then kokeza karazinga oshikayishitaka abebembezi bashabira abatura okurebuze mirimeji kureba ngo yakorwa je especially chairmanero C1 n'abaturage ba mwine kutuyambaho kureba nguko kumeye yagamba emirimo yagenda kurungi abo kubije tukaba turyaha buri zo hagire kitagenda kurungi no gambera umwebembezi wawe bakansara baryaha kana office yitu nebe yigwire kugira mu matuhereza complaint twareba ngo emirimo yagenda kurungi urawundi nuwe tuyija nawe mbweni nyechi nkubashaba nimbashaba ngo mukwatanise nawe kureba ngo sente za government esituza kuteka harugutoro zakora umurimo gusheme kubana zikora numwenda mwine kwatanisa nawe ahabo kuba kwaraheze kora byarutarugire muje twena ntujunaniza mentona rebokatesha katushaba ngo engutezi yo mutawuni erinka gate omutana yo mutawuni nakira omuserize yo mutawuni tweshengereza abantu bekireze kwara lobbying center z'abanyingi zayija hano wo chairman wenguto abe haruhanguto akwasa kuzigura so na wonto musima tekatekecho kugira ngo engutezi zone zo mutawuni streets na services zengurize omutiyaki ku mutawuni abana mango le town omwezi wa RDC ya Shema district some evidence orikunda asimire bakama bamataka bikirize ngutonsya okora bo mataka gabo ekizibe tuzire omukukira munongo mukore ngudo government nebanza kushashura abantu itaka kozira urugudo at sometimes echo chincreasing cost konga abantu babatwenize omwanya nkogu tukarabya mu tractor tukakora urugudo nicituyamba ukozesa sentence kandi no kwisa ubuhereza abantu shakuzima government abo kureba ngo yateka sente yatwijuka yatukoga umuhanda gwitu kurga cyubutamo maduka kuzanya mfuma uruguto rundo rutongozibwe no rwakiziba kuraba rwentunda mpaka itendero hamwe no rwagumza mu rukatana na Kashari omuri Mbarara district gasha kwa Michael atwakire umurushema
webare Michael atwacire umurego witu wa TV Sto Murunzi ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na nokutorana okureba TV West tushiriyo mu makuru agacencwire konka naza kubanza mpomureho ningaruka n'amakuru agandi agarukurataho ankore farmers and traders akwitaje ya rukunjiri bakwatire ho rukunjiri here center ya kana obwe barkwetebekana suzo kujaguze myaka 25 mu buhereza twagera ngo experience rano kugira ngo twezera gutushika abantu bitu nyuma abo tukorangana nabo Are you in panic? Or are you afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, embondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 36 nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi nanobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushije nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakase kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wachinkorire. It's a great day here in Toro, in Fort Portal City. 2 of our customers have won school fees for a year, and this campaign is still ongoing. Sazinu mpangwire nsingulire kisembo echa school fees echo mwaka gumu kandi kinsemize muno kya nyawo pressure eyo mwana onde omu kurani msasuru mwaka nikimanyisa abana baje kusoma kurungi kandi bataine buzubu bwona no mega akanyunyuzi mukaga 5 akanyunyuzi 80 hash yandetera yandagiro school pay kandi niterera bazaire bone basasule kuraba mu MTN momo kandi twene kibakuferwa MTN momo yamazima long live MTN Uganda Limited. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano bariyo bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka riyo nenyusi yo guje hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwana chairman wembaga akongeze bina ko kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatwe kabisira hanga wanje ukanyiha ambi cyara n'abagine diplomat ebindi byayenda meje
mugusha intangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashimirwa menshi n'abatabarusi abona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwene muri hendo yabo abashazire mpaka kali miliyoni 2.9 mega discount byona bwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi mu Dubai emirimo customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina note rukumi iwe na Christmas yongako mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurugumuru rwanya mahembe sako ekiruhaha bwa buri yomwe kandi kimwe hembo kente emusi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinshi okwenda kubomwe mubaraye hangurira ekitereke cy'umwaka ogu kiriro mataji gitu nkidagera kuru erukushanga umurubwizubwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo omurembo mbarara hamwe n'itageri cyo muri banda harke and N Plaza ahashungine na kitoke stage yetunje account tandike kubika hati rero reba no hereje kuyakwindukira bugenyi na rwanya mahembe sako gamba nitwe aharizura mushaje 83 sinana na mukaga 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo businzi manager wakitwa wagitwa ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyuma tukuze shankiri bantu bareka tukomuzana twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunyumbo nawe pesi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kadaba mu rugi ayibambe ayimukama wanje okagaruka meshara zanje tabarukayo ukomka kumuro kandi twakumzamo na namakuru ageshwekeki ankore farmers and traders sako bakwatireho ibarro erya rukonjere health center yakana na nechitanda cyabakazo kuzaraho evarion babukora nkazumwe ahantekateka ubwe barukwetebeka nsiza okujabuza imyaka 25 ebasyo hereza Omutereka nsazo kushabuza imyaka 25 ankore farmers and traders sako ya marumbo hereza ababahirirwa rya rukonjire health center yakana ekitanda cyo kwera abakazi okuzarraho hona nabo okwekitanda hirwa reri kikozwe kusima ba customer ahabwe itaje rya rukonjiri okukoresa kurunjo obuhereza bwa sako eki so atwase imyaka 25 twagera ngo ekitweresa no kugira ngo twezera ngo twishuka abantu bitu benyuma abo tukorangana nabo nito tubahereze nabo bagobe umukitukora kandi ekitwarozire tukagira ngo buru branch ituruho etukora branch zone kuna mushanje tukoramo buru branch benefiting ushaka tugine bitakuma arushaka ngo yine kwa bitakwachi so kuteka teka kintu cy'amagara y'umuntu sima mu nonga no twa support y'amanda mu abo tukureba ukora ki so tubakira mu pasiporo mu ngaro Seviyara
Duncan orukwebembera itaje rya Ankole Farmers and Traders Sacco muri Rukungiri najyango myaka 3 bahize muri Rukungiri batongere bakastoma bakurenga mutwaro ahabo buhereza burungi obubeine abantu tugerezaho kuyamba abantu especially abumwani abashubuzi abomotare aba poultry abarisa abantu generally ko kuzo mu community oreba ngo Ankole Farmers ebahiremu push ibayambire munonga kuyongera antasia eba bintu bafuna especially antasia yo maka twinegumburi kumuna mukaga you can open as more branches as you want. Now, but as long as you are giving people good services, kandi mbagambara mazime mwikirizanga menya naza kunyongeraho abantu barukongera tubakwenda rigezigeze kandi nibintu umuntu cyo wabagambira ukikora kandi cy'inkuteka ngo iryo character abantu bakore farmers mujine. Mukuru w'irwaro rya Rukungiri Health Center ya Kana atwikirize mu rain asimira Ankole Farmers and Traders Sacco ahabo kubahereza ikitanda ekirahwera abakazi barukuzara body na management and all the stakeholders abo kutekatekaho kandi bakatekateka aha kugarukira abantu abari ku clients babo giving back the community so tena kubaza batekatekaho kandi bakije kutwereza supportage so ekintu ekyo kimwakora ekitande kiraza kuruga mu president kiraza kuruga mu prime minister kiraza kuruga mu minister kiraza kuruga mu MP kiraza kuruga mu mayor kiraza kuruga mu zarisha kiraza kuruga mu ba doctor ekitande shetorali. Ankole Farmers and Traders Sacco ekatandike biri 16 ku 11 kandi myaka ya 25 ya Asia bina mataji 16 mu districts zitari zimwe na zimwe omucyanga cya Ankole gasha kwa Christopher ahimsubwe. Kari ubwe empaka za Ultimate University kwizera kwirira hihi nyuma abakozi aba Vision Group banki nkuru ya Uganda abistongora cyo kuzigana HIUCC hamwe na National Environment Management Authority NEMA babugine kwabeje hamwe na nabebendezi babo ahitendekero ya Uganda Christian University okuganira akubetebekanisize okwita mu package. Francis Byaruhanga kochi w'abarwenda kwetaba mu pakezi kuruga Uganda Christian University mukono nagira ngo betebekana isoko reba ngo bakora kurungi aha mu Rundongo. Musizone ya soka UCU yatuka ku finali oba ku yosobole okuita final ya competition yeno nga tuvasinga Mast Ambara University of Science and Technology. Musizone yo kubiri tetwakola bulungi nnyo kusinga nnyo mu banking and finance naye omulundi guno tugezako okubangula abana bafe okulaba ntino bakola bulungi nnyo. I believe that when you get out of your comfort zone, you get to learn more and more. So when I saw this one, I'm like, no, this time I have to participate, I have to attain, and I must be there, and I have to win. Pamela tumwebaze orukujunano hanshonga zabeja hari mukono university aina masikongwa bejaba nibeja kukora kurunje mu mpakezi. Our students are generally curious students. They research, they do work. They are encouraged to carry out hands-on studying, and so they are pushed into reading and understanding what they do. So I have no doubt that we have the brightest students on the continent. Max Adi okurugumu Vision Group abatebekanise empakezi ahira obukorya bejo kubako basa kusingura empakezi yabagambira na bimwe bintu ebine kuchondozaho. Sports, you have to be ready. I told you that we're also promoting tourism in the country, so some bit of questions will be coming in from there. These areas will definitely come. Then they'll ask you about sports, the arts in general. We have literature, music, films, dance and drama. Vision Group kandi nezishajikwa Bank of Uganda, Uganda Communications Commission, ishengero ryihanga, NEMA n'ebindi bitongore.
empaka za Ultimate University Quiz nizija kutandika biro mushanju byo kwikuma umwaka ogwo okusebera 2007 byo kwikuma na kumwe bo abashubuzi abo mukatara nyakibora batubiro kwetumbwitwa kwabo mu office ya RCC Wambara City barukwenda ngumbara City Council eshazemo abaruko bashuroza mesente z'emishoro abashubuza abantu bajana gutendeze ekagabwa umuringo budashire abashubuzi abarukwegitira umukibina cyabo ecaka koba Matoke Traders Cooperative Society nibo batwire okwetumwita kwabo mu office ya RCC Wambara City barukushaba ngutenda eyo barukushorozwamwe emishoro eshazubwemo abashubuza abantu bagira ngo Mbara City Council ekagabatendeji batarakuratire ekiragiro cya Local Government Act ekirukuragira ngo baza kugabatenda yona babanze baho mugisha abantu abari gukora umyanya ejo abayikozeremo ekibina tushashura miliyoni 3,53 nashinjikenda ezutakanyaga mwe hati ize bahanya mtiyobaha akatare kitu kanye mtiyobora oba kahire bakamuheriye abakasaba security technical limited bakabahera miliyoni 4 kandi twe twinshashura miliyoni 3,53 nashinjikenda abantu abatugabira katare abantu baburije bose kabona abakazi omudaro mutayino center bakabaze kutotera abantu ngo bahoze shinje 5 omudara ogutaro sente abantu bari ubwiro ubwo 2016 government yatwikiriza to mu katare kitu mwene shaji kumanya town kiraka na procurement officer Edgawe aha bwenze batukara katare konkani tutangaza kushanga ngo bakwasira umuntu tutali member wakatale atine muna mudala atine muna kazu bakabasa kumuhereza tenda yitu kandi itu abatwire bo mukatale bakagituyima miliyoni 3 cyende zitwire tushashura twire tu addinga ezokuyola kasasuro kasote katuyola ndabuyade nakasasuro n'umurundi nakumwe era twire tubata twasoroza weza asagaho tuyoza kasasuro dena memba bitu ba benefitinga so hata go babarese urunku mahura baresire takuja kumanyiza ya bakatari niyo ncindangaza kushanga ngo katari kitu kagabira kana bakagabita kumanya bari mu katari kitu hati bariyo mije kubona bonesa bakazi bitu bemba hora shindi bishatu je babatari omutende agabirwe aba K-Cyber Security Technology Limited nibo bajangwire ahari miliyoni na n'umutwaro gumwe kandi bakakoba Matoke Traders and Cooperative Society abarukwetumbwita bakaba babidingire na miliyoni 3 emitwaro 5 na kenda buri wiki kandi zibatwire nibashashura okumara emyaka 14 aho kwaki twelemo tunakataba ngo twabashyira tuza kwesharinga konka twenda tugendere hanze umberagiro mutuyambe mutwere batagiga abantu bita abashubuzi okashanga umuntu otunyanya uriya n'umushubuzi naza kutugigira abantu hagiga abantu bihanga itwe twenda abantu tuyamaze ndosho kanso twenda tugoyeza tukubanya de n'abantu bitwaganirwamo mukabantu baburisha tusaba nachebeze kirekira akatera kitu muri kagatereza akatera kitu abantu bitu basigare bino businge cyuamento fees edi mutereza akatera kitu kasigare kari muteka so atabantu abadingira mutera yabo bakereze umuntu utari kushobora toki kandi ataro so nabasha bagwa bebereka sisi ya application as the office as usharime kushwa kureba twaganwa na stekraka kureba how ukwara hano isheki Sitekraka Wambarara Justin Bariche nagira ngo atungiro kwetongwitwa kw'abashubuza aba kandi hati baramubaza okugarukamo okushizuma okutendeji yagabirwe. I've constituted a team kureba process yitwa okwetongwita kwabo okukuramo ngendo bakangambira icyo fayindingira bashanga ngo ibarkwetongwita bishikire we shall consider them bashange barkwetongwitira ngo tubishikire tukujya kuba nabwo we shall inform tujya kuba manisa
no hariho obutikezana aha kushoroza imishoro kwa kataraka akanya mutiyobora akarumwa abashubuzi abari kurenga 14 kari omumbera mbi gasha kwa Elias Rutugusa kare na nyago nibwo nakurundanira government yatongoza project ya mizo mu district ya Kakumiro emaze ushingizi obukumbi 11 hamwe na miliyoni 200. Project ne manyonka solar powered pipe to water system kandi project ya government etirwa kureba ngo myanya mu byaro yatungamiza mayonjo kandi government gakozire no bushadi kikorwa mu Indian Exim Bank. Amaziga na mayonjo mu kitundu kino ekyekikwaya birembo Kakindu ne Igayaza gajja kumalawo agalwadde agabadde gava ku buchafu bw'amazzi. Abantu bangi banywa amazzi nga tebamanyi nti galeeta obulwadde, kivaamu abantu balaba bafa ne batandika okutemagana n'okulangiragana obulogo n'ebirala ebitasaanye. Naye ng'oluusi mazzi machafu ge gavaako obulemu obwo era galeeta insecurity mu bitundu. Engineer David Bateganya, Principal Engineer Ministry of Water and Environment, nagira ngo wanyuma yo kumayiriza kwambeka project eji aba Midwestern Umbrella of Water and Sanitation no barajunanzibwe okugireberera. We've just been doing the construction, which is the easiest, but operational stage is the most difficult stage. So we need people like the umbrella who can be here with you, take you through how the systems are operated. Bituko kuba bagambire contract already acharo hanu terekereze bintu ebike kuba bitakaterekerire so twija kuba mulimo guntukurubasa hamu. Project neja kwira batura mu byaro kabirembo Igayaza Chikwaya na Kakindu. Buli omwafe yo galabirira bosanga oli akutte pipe y'amasi mbuza ateyo wakisuubuddewa ajja kujijja mu mutaka ajoze bulungi atagenda no nyakatala kagitundanga kujiramuza. But the Indians gave us a very good loan, which has a very good payback period. So we don't have to pay back quickly and we don't have to pay very high interest rates. Abatura awamiza gatarashire kunga harentebe kansa ezo konjera mbaro gwa tapo mbyaro ebitarashirwe mizaga. Ugenda ngakia kajiundi amaizi kikatambira yule binda na pipe itakoleki itahike yitarabe yo kandi programu wake akadimi twali tusoma nabo bakabaho nabo bamanya amaizi yakolaki mbali gakuruga omutoma oweresibwana baitu mane nyumba gaisi baitaga katonge kurungi kandi ati ntusaba era tapu ziri muzitongera nanyo tinyina tapu nitwe tujja kwongera tuteke mu promotion endi etulatambuza kumara emyezi 2 egi promotion omuntu akubananda mizo mweye omuka neija kuba nasosole mtwali 10. Project zinaweza kueleza mizi y'ihombi ya 10 omugombora ya birembo Igayaza Chikwaya na Kakindu kandi katanike birashe tunachimoka 10 Enemyanya mshanje kupampinga mezi na za reservoir tanks 5 kana miza gombeshurwa ba company ya Shakt Pumps India Limited gasha kwa Thomas Mwazi. Webare Thomas tumwebaze umurebi wito murunji ni nyongera kusima aho turebera hona kandi webare na nuktorana okuguma aha TV West chiri omakura gacenchire konkonchirize mbase kwa nimpomura kace ninjaga kana makura gandi. Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusiya bona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira akacweka aka26 akiteka ya Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni mwene mucucwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyira mu ntebekanisa y'ukushomera hibanja abari yahamirimo yanyu nkuko biragiro birikoragira okwanga kuretera ibiragiro nicurugiraho emitango hamwe na za mutice
kiraho tera note ibere note mwenda note mukaga itanu mukaga itanu na tayi website yitu ahari www.education.go.ug shashuri banja ryawe eri washomireho cebase MP hakurebeka kandi no kwigoro wiji abo banda beji abatine cashora okwika biroto byabo ebyo wegese obuharurengoro katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutino okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya icyakatochi mugume mu becho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutino katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutino katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho norondo umwanya ahubwo aje uri kugabwana umtindo kwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa umuhereza bungi ubumtindo kwahiguru ubwo buraro umwanya uri kuretera wahurira nkoriyo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitwora coffee y'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi bara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking name marira kandi ninzirwe je hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens z'umutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke aruguto kwa Masaka gamanitwe hari noti 3 10 nkaga ni 5 ninga noti 2 not chenda nina chinana ni 25 Banyaka mchamia wa Complete Medical Clinic kazo nyenda kusima uhereza bwa Fresh Sora Uganda tukuza kutanga Fresh Sora Uganda kagira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi yarigabo nigagenda bwa isebyoma ngomba kuruganira ko samashini zanje nende bazona zije kurenterije ahaba rwire bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabandi bihumbi ari mugumizemo uhereza mutereze mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tungasora ya friends rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusiskara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hasha tunamukaga hata na mshajo ngaga ni 5 yabusha yo kaba tema kaba tema kemenyota irinda msiba utingerera joko wangu lebirabo kakasarubimbo awangula yava mbiro kaba kemenyota tema kemenyota kaba kemenyota kakasarubimbo Kemenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda Pepsi 7 Mountain Dew Wave Chicken of the Round. Stand a chance to win from drones, Noah's, cash, borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma, or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Nitwakira omuri rwambara suits omwanya gw'ogwaje n'omuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall eyo mutindo gwa yiguru enebyo kwejunisa omunchiko nka projectors no kurira kitonguri no mwanya gwo
gukoreramo za semina board meetings n'ibindi umwanya ni Rwampara Suites Conference Center tunyarishije kuraramo ibyo mutindo gwahigura umunonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanji noti 3 5 nshanji na mukaga 8 ninga noti mshanji 5 noti emwe 3 nshanji 4 iwo tuire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho homescan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obo ma internet ebyo mabyo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels ubwomo buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju ubwoma bwahanyiki ubwo kuteka mekinkumu access control and attendance machine hamwe n'ibindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabirekira muri Radio West aha high street ninga tera noti 3 15 nkaga nina anana mwenda ninga noti 85 ananina ananemwe noti mushanju kuruka yuko mukahumuro kandi mugacenshura gesheke kanso yakamwenge batahire omukagona n'ebitongore bitari bya government okurinda ebyo bahangwa na no kushomesa abantu akabi akali mu kucekereza entebe kanseji eyanjurirwa mu kanso ya district ya Kamwenge kandi estamere aha kitebe kikuru echa district stage Entebe kanseji genderiro kurinda ebyo bahangwa mu district ya Kamwenge na munonga myanya kuraba mu mugera Rwampanga is being implemented in the Panga and Samarichi catchment covering Ibanga, Kamwenge, Shabwenda, Kabarore, Toroko district and for Poto city. Bakansara bina masikongwe ku region ejagariza busebyo buhango mu district eji okweba mutwanyira kwegesa abantu okumanya obwizi obukuru bw'amezi okulinda ebyo buhangwa kandi n'okutokubasa kutwaza niko abantu bakabasa kulinda amezi n'ebyo buhangwa konkana munonga kibayeta buffer zone obumwanya guherere na mezi okugira ngo bagurugamu bakora mebyo ebiri kunywana ninga bikolengana kurungi hamwe na mezi itwe nka district nituje kwehayo kurebwa ngo twataho engenderwaho nungi uko abantu bari kukozesa ebisharara icya kabiri kurebwa ngo twashomesa abantu uko barateko mu nkora engenderwa heji nangwana no kurebwa ngo abantu bamenye mugashubwe bisharara niba bashomereye gukora bisharara abo kuba n'abanyinita karyanje omugisharara ishemereye gukorera mu ebindi kubasa kwihamu esente ebindi kubasa kwihamu ebyo kurya bya family yanje chunka ebindi gukorera mu bitari kushisha ebyo buhanga hono mukanseji bakansara borekero buremezo buri kuteganisa emirimo yabo songa ya mizi ahango kuba tutekateka no turare offices z'amizi zendo mutabu council ubitwa abanyabwiha abizi no mutabu council onka ekizucha mizi kiye echamani munoga omukago guru mu district ya Kamwenge bari kushagikwe bitongore nkagese na join for water omugande mukuru w'entebe ya katana bwa district ya Ntoroko ya Mukasoro nashaba government okutawishaho yaho nawo kora bizubye ngute biri mu district za Toro na Rwenzori abiri mu rukiko rwa local government budget consultative meeting omurembo Fort Portal tebekanisibwa ba ministry y'ebyesente ngo itwe district zaitu eza Toro Rwenzori na zimwe ziri mu kiye hano ari batayi kwa mbere kuturukia kimbulise zera hanyanzi ntutunga ebigwererezi bya floods mudslides ensozi nitweka so nitwetaga sente za emergency rundi kuongeraho hatarugamba ngo nibatoha
biliyoni mu Uganda yona kira tugisima bayitutera kumara district muyangane tunga kahombi kamwe ko kore nguto konka kasoro najya ngutizeru kumara kuchweko rugudo ndugenda hanyuma nenjo bwe kujura urutindo turukusigaraho so ntwetaga emergency funding rundi ezo sente ezitali mu budget yetu ya bulikiro kusobozesa kugaraho ebintu biturikuferwa ng'amasomero gaitu ngude na entindo nukwe tusobole naitwe kuinganangana na ziri district ezindi zitaine ebyo ebizibu eziri stable nka Ibanda Mubende n'ahandi. Abashyikiro mu rukiko ru nibenda government banze kumanya imbere ziryo mu district kibahwere kumanya sente zibaraba hebur district. We have always urged ever since cities were created and under the Natural Resources Department there is no grant that has ever been sent to these cities, unlike the districts that have the environment and natural resources grant. Now, if we look at the center fees, you realize that they are also well funded, better funded than the HO's office. Along the way, as technical people, we do the assessment and then we advise based on how things have progressed. So we share with you the same concern. Yeah. We have prepared a cabinet memorandum which has been presented to cabinet within this month or next month, and we are proposing an allocation formula. Amakuru agashaka jana ntsingwire na Anthony Twine. Mwebare abanyamakuru bitu babanyambara basimire President Yoweri Museveni bwo kushumbusha Boneka Shija kandi akamuhentebe eyokora parish development model umwihanga ryona aba babire berundanire ahari stagarinze aho murembo urwambara abahagizi ba Boneka Shija Mutungi okusima President Museveni ni kiza aho bwanyuma ya mukuru wihanga okutora na Boneka Shija Mutungi okwebembera emirimo ya parish development model mwihanga ryona bwanyuma yo kusingwa karuru kentebe y'omukazi abwambarara city. And I have deployed Kashija here to do the work of PDM. Preska Kalisa, who was there, and I also see how to deploy seeing so that we unite our people in Jambaraheli. I'd like to promise the people of Mbara and Uganda at large that I will work tirelessly for the good of the people. I will work tirelessly to promote NRM. We will be at the forefront to make sure that NRM sails through, and mainly in particular for me, the job that has been assigned to me, the PDM job, I will ensure that the 4-acre model, which the president has been championing. Nani mashamangu mubyo kureberaho murebere haribone cyoncho kugira ngo atubere cyo kureberaho uko umuntu atazemire President Museveni. So echo nani shamangu mwena abantu benda kwizanka independent mukore kibone cyoncho agiziraka akoze twaganira na Boneka Shija simu yasima President Museveni kandi yayereko kwa yetebenkanise okora mu muhirwe niza kozesa obukugu bwanje obunture ni nkozesa ntakizire kwesimba kanture ni obukugu bwa kurwana so bushomangu omitongore na no myanya yo n'inkoziremo papura veruho constitution ziruho guidelines ziruho bindi kujya mu leta zanje no kureba nagendera ahandikirwe. Boneka Shija Mutungi nazo mu bitero bya Jovin Kalisa National Deputy Coordinator for Parish Development Model ndi Evans Taremwa abwa TV West agacenchwire Evans Taremwa tukiri omakuru agacenchwire konka kampu mureho ningaruka namakuru agibye mizano.